سلام تخطات نايت channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تبني نايو لو مو إنه كله ميديا فتشنا أجد السنة اللوم زبلنا يوم عبيت زيناتنا باهم حزنا نغرب علينا سامو داتا أمسانا كتصون هدما بتحتنا نقدمكم نجم قدينا يوكرين كم عالتنا معالتي حدش معبالي حدش أنفت حدش كعزو يوكريني اللي خنا زارب كمان تبوتا زر قبول زلو ينبر نقول العالم سلسلة كيف زلو يتقدي عبقين زلو حدا معلتنا أمريكا قدينا أوتري كالنا عند إنجليز ناي أوروبا وحبرت ناي روسيا ناي تشاينا ناي إيران بزحات إيدوم زقتولو زلو قداي سلو زغونة ولا بغات تدايبلنا لوجستيكاو مالتيو أبزانا لو مارس دما عقد استمع بالتات كنرينا نتشاينا زتنكف كنرينا نبولند زتنكف كنرينا أمريكا زريد زتنكف كنرينا مرحتنا أوروبا ناب دونالد ترامب قصهم زخدوه زلون أبتو كينا زلو أكايدان دما كنرينا لايك قبر سبورت قبرو مجمريا قد بتعودو كينات نجمر what's going on at least أبتك عندي قداي updated لايس زغانة Ukraine, nearly 4 months since Ukrainian troops moved into Russia's Kursk region. Commanders say they are losing ground. Ukraine holds less than 2/3 of the territory it captured, while Russia is making more gains, though at a heavy cost. Correspondent Rebecca Risses reports now from close to the front line, where Ukrainian soldiers hope more heavy weapons will make a difference. Close to the Russian border, we're making our way to a Ukrainian tank repair position. They're in a cluster of trees in a bid to hide from Russian reconnaissance drones. This tank has just returned inside Ukraine. So, كم نريم زلنا زي قداي زي أبتي يوكرين ببزع بوتاتات ويون تريتوري جزءاتها تخسر كم زلا أبزقها بزي كدمي استوسنا جزء إلى ماسك أبناء بوست غيرني روابيكس مالتيو أبت بوستس جبرو دما تجور كذبلو زلو AI ويب سايت ناتو دحري ماني سعرها للكا سيرش غير كابوسي exactly راشا كندي اي نوت تريتوري اي نوت عدتها تسعر كم زلا مالسك باكا خليو ابتي ميدياتات شو كلنا بالبروباغندا كاب تسمعوا إلو أوتي ونيرو بهاك زغرمي سلازي تكونتات كالي كم زلو أبز هجي مبزأتا نيشتي كفال أب راشا حيزو ما زلو أب تكورسك ريجنز بحال زلو ستيل أب عندهم زلو برتع زغوني كوينات يونا وزك هاي زلو راشا كتوصون تفتنا لا ساتم دما بزغوني يقول واقع نزا بوتازيا كانت حنا لنا زا عينتي انتايت بوليسي زغا زت سلام كجمر كله وين زمريتكم كن وزدينا وي كامرينا وصكم ليهم زا حسب زلو ايناي بخمي لوجيكي زي كقطاطم لهم زخل اني تردانا له والحنت تقم داي بلو بوتا ما نيشتي قشت عد حسكاسي راشا ولا بتنيغوسيشن حراي وسد وانتي لمم سنتاي لو تخمس على من راشا سو بحفش عن ريد لنا التكوينات ساكندي حدا جنيان حماق بحر كم زلون جنا هنري اوكي زوم غازتني هات كتريو مالهم ناب تكوينات كمل لم يعطوا نزياتهم ني حدا معال تسرحي كم جاي لهم ريبورت يسرحوا تكوينات كم زي زلو قال يبلو تعاوز زلو سقاي شجرنجن ريبورت هاي قبروا لنا Ukrainian territory. A little over an hour ago, it was inside Russia battling on the front lines. It's a British Challenger tank. They and other Western supplied weapons have been crucial in Ukraine's fight, and the men here need them to continue. There are different opinions on whether to give us support or not, to continue supporting Ukraine or to stop. Everyone here is worried about it. If that support dries up, Alexander is in no doubt his life will get even harder. زي كل عينة ميديا وين فيديوهات كسلم تايز جبر أصوار نكحجزونه تم عرباويان هجرات تشالنج نمجبارهم وين أبسمعيت كتوه ما نتناجرتي كتريوم من تنتبهيلو أبتكت نجبارات كيدهم كم زنا جبروا نملمن زتكملي كم زي أفريقيا شجر قال كل من تدليم على سيف هذا قلعة زت أمي قال غيرهم زمتوه لك عمز ما عمز غير كا غابتك نجبارات زت هنكتات زين تزهيبكمنا كانوا واقعين خلينا هي وتنا بحدا كود دغي كله شعوت بوليسي ميكرس ناي بوليسي بايتو تادي ولا منقصات نايدن رباين هجرات زلوم إن كبغاء يسد مالتي أمريكا قد دونالد ترامب ممتعو كل زد اللي نابوك سدي تبقى كم زلا زقلت حبريتها من البات كنرينا التكوينات جن بخمس من قدي انتهي لو تخمسوا لي خلص انهي لغريب It'll be very difficult, but we will fight with what we have. These soldiers from the 82nd Separate Air Assault Brigade spearheaded the operation, pushing into Russia's Kursk region this summer. In an attempt to take back the lost territory, Russia has mounted a counter-offensive, backed by an estimated 50,000 troops. That includes soldiers from its ally, North Korea, though it's not entirely clear if the North Koreans have taken part in fighting yet. No, officially.
سنتايم زبلو زلو بحفشا كل تزاربات تنقل لكم كسمع وقت كل لكم أبزبوت هذه أبتي مريت نيراش هيزو كينات زي أوش مريت نيراش هيزك هيزلو أبت كورس كريجنز بهزلو برتو كينات كم زخونة يزنجر الراشا دما أنتايم زبلو كل جزء نايس من كوريا سراويت أتي تتك أمال لا يبلو جن نتصورك هاي كونن أبزخهم زلو again نتصور زي كونه أنت خجبري زاربو للو مخنياتو propaganda سلزخونة إزي أكدا سنتالو تهزبي كم زين هنا أنا زحطو زلو سلمنتاي نزي نجر زي عبنس زي تفتح من نجر سلمنتاي إذا جاغمول له نزبل العمايو تهزبي نايس من كوريا سراويت أتيلو ترايك سمع exact لا تمالو ديم أبيع لو ديم كما يقول وحسب حتى تيجي بس حقد كم تزبل وزلو تقبلوا نوع نايس سراويت من كوريا وأتيلو يبلا كمالت زي العماي يفلتوا يمسم نسب كما يقول حسبة عمرو تفتح مالو سيكولوجي ليك نتالوهم زي نتيجة تقوم ميديا ناتهم بريك أو أنت تدرس بزخانة they really know how to effectively نتي حبرة السب ويون بقولتو كم يقرأ حساس باني سبات تغير كنهم زفلت يلا زي نريد لنا تعودوا كينات بحفشة نزوم سرايك عليهم كم زعين كافريج زبوم زقاء دقف نايتن حقرات حقست حقرات نمو حاس ويون ساتون قال لك قبر له نمالتيو زي حجر ملو حزب ملو نحن وخلو كم زعنا قبرقن يبلو These weapons are aimed at destroying enemy logistics and weapon supplies. And we will see the For result, only for our military long King's College London. She joins us from Munich. Welcome back, Marina. It's been 3 weeks since President Biden and other Western leaders allowed Ukraine to use longer range weapons against targets inside Russia. Are they making any difference? قدامي تحتو أقدر تحتو انتهي بلالو دارك سلسة سومن حليف له أمريكان يوروبان إنجليزن فرنسان إنجليز ركبوهم عبيت أزوارات نوشت راشا نك هارمو كابزف قدولم سلسة سومن أبتوانتي بزوج أقام كفتر رقم زغل تتزارينا نيرنا على ملون نو سنام نيكولار كيكية بزوج فرتا غير نيرو انتهي كقاتي ومزعبو سكي نابي انتهي توتسيت ناتو Good evening. Well, for now, what I can say is that, of course, on a tactical level and perhaps on an operational level, they will complicate Russia's logistics. But the problem here is they are not going to have an impact on the strategic level. In other words, they will not bring this war to an end. They will not stop the Russians from waging war, from moving forward in the Donbass. So we have to understand that because Ukraine has a limited amount of long-range weapons and the Russians knew well in advance that the Ukrainians might get that permission to use them. If we recall summer 22 when the Russians found out that sometimes زلو التايلو يمصالو ذا صوار زين تحريلنا منالبات ابت اوبريشنز ابتي عوده ابقل جنبارات ابقل وجنات بفلاي الرشاد ما ابت لوجيستيكاوي كنتات ناتا صقمات فتير لا كل غليل تاكتيكالي زبالزي كاونا مالتيو ابت استراتيجيك امنا وحده امت علامات ناي تكوينات ويون تي كوينات اب عند علامات تكوير راشا ني حيزاتو زلا نخطوت كاون خطوت ويون تكوينات تطون مبالديو نراشا نطاولا نمقداد ديغل مال زبال زنبر حلمتات كن بسوق جبر ايكلني حدا እዚ ነገር ኣትዩኹም ዘለታ ኣፅዋር ይፈልጡ ነይሮም እዮም ራሻ ሓደ መዓልቲ ድማ ከፍ ክብሎም ምዃኖም እውን ይፈልጡ ነይሮም እዮም ስለዚ ኣድላይ ስግኣት ክፈጥረሎም ዝኽእል ዘበለ ነገር ካብቲ ሬንጅ ንሱ ክሃርሞ ዝኽእል ዝበሃል ኣርሒቖም እዮም ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ሃንደ በደጋጥም ዘሎ ይኮነን ንዓቶቶም ኦልሬዲ something ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝፈልጥዎ ዝነበሩ ዝግምትዎ ዝነበሩ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ናይ ዓውደ ኩናት ነዚ ሚሳይላት ካብ ነዊሖም ዝጥቀምሉ ነይሮም ሓድሽ ኣይኮነን ንውሽጢ ራሻ ንኽትኮስ ይሓድሽ እምበር ኣብቲ ዓውደ ኩናት ይጥቀምሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ፍሉይ ለውጢ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ኣምፅኡ ክንብል ኣይንኽእልና እዚ እንታይ ዘርእየካ ነፈርቲ ኩናት ይመፃ F-16 ምስ ወፃ ነቲ ጌም ቼንጀር ክኾነ እየን ተባሂለን መፃ nothing no game is changed and then እዚ ኣታክ ምስ ንውሽጢ ራሻ ጌም ቼንጀር ክኸውን ይብል ድሮናት ክመፅእ ከሎ ታንክታት ክመፅእ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ሃዲድ እናተገበረ ይመፅእ እቲ ዓውደ ኩናት ግን ኣገይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣብቲ ግንባራት ኣይረአን በንፃሩ ዩክሬን ነተን ክትኩስ ብጀመረት ንፅባሒቱ ኣፅዋር ወድየ ሓግዙኒ ሕማቕ ኣለና ሰራዊት ፀገም ኣለና ምባል ጥራዮም ዝኣትዉ እምበር ብፍሉይ ክደፍኡ ኣይረኣዩን እዮም ኣብቲ መጀመርያ ብዙሕ ሰራዊት ከለዎም ቁሩብ ለውጢ የምፅኡ ነይሮም ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ዝሃብካ እንተሃብካዮም እውን ብዙሕ ክሰርሕ ከም ዘይክእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ኩሉ ፃዕሪ እቲ ኩሉ ዝወሃብ ዘሎ ገንዘብ እቲ ኩሉ ዝፈስስ ዘሎ ገንዘብ ለውጢ የምፅእ የለን በንፃሩ እቲ ስዕረት ናይ ራሻ እዩ ስዕረት ናይ ዩክሬን እዩ ዘጋድድ ዘሎ ቃንዛ ናይ ህዝቢ እዩ ዘጋድድ ዘሎ ሕጂ
ሓንቲ ነገር ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከጋጥም ካብ ዝኽእል ነገራት ክንርኢና ሓደ ብስክራዩ I've asked this Congress to investigate where has this money gone. The American people are owed that answer because it's our money. It's our taxpayer dollars. And there's a lot of really good reason to be concerned because, the Ukraine was known as a, place of corruption. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ካሽ ፓቴል በሃል እቲ ዝዛረብ ፀንሐ እሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ FBI ሓላፊ ገይሩ መሪፅዎ ርቑሕዎ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ገንዘብና ዝኸይ ዘሎ እዚ ኩሉ ቢልዮናት ንዩክሬን ከይድ ዘሎ ኣበይ ኣትዩ ኤግዛክትሊ ተሓታትነት ኣለዎ ድዩ ንምንታይ ይውዕል ኣሎ እዚ ነገራት እዚ መፅናዕቲ ክካየደሉ ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ዘረባ እዚ ነይሩ እዩ ኣብ ዩክሬን ብዙሕ ብልሽውና ከም ዝካየድ ዘሎ እቲ ገንዘብ ብዙሕ ባይ ዘ ወይ ብቀዳማይ ሓደ ቪድዮ ርአ ነይረ ምሉእ ብምሉእ ርግፀኛ ዘለዎ የብሉን ኣይፈለጥኩን እምበር ኣብ ፈረንሳ ዘለንስኪ ሓንቲ ኣብ ናይ ብረት ዝፃወትሉ ቦታ ሆቴል ከም ዝገዝአ እዚ ዘለንስኪ ዝገዝኦ ሆቴል ኢሎም ኣብኡ የምፅዎ ነይሮም ሃውካ ሓደ ዓብይ ሆቴል ኣብ ናይ ስኪ ቦታ ክቡር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሆቴል ገዝኡ እዚ ከዓ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከምኡ ይገዝኦም ዘለዉ ቪላታት ገለመለ ከምታት ኣለዉ ብልሽውናስ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ዝጀመረ ዘይኮነ ቅድሚ ዘለንስኪ ነዊሕ ዓመታት ሃገር ብብልሽውና እያ ትፍለጥ ኣብ ኤውሮጳ ዝለዓለ ብልሽውና ዝካየደላ ሃገር ዩክሬን እያ ነይራ ሕጂ ድማ ኣብ ዘበን ኩናት ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ሕግን ሕጋውነትን ስለ ዝደክም እንታይ ይግበር ብልሽውና መሊሱ ይስዕረል እዩ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ርእሲ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ዩክሬን ዝገብርዎ ዘሎ ተንኮል ክዛረቡ A place for money laundering. Yeah. It's not like we sent $1 billion, as if that was even a small number to begin with, right? We've sent 100 times that to one country. I don't know how this Congress is allowed to get away with it. And Zelensky is out there. He went on the... So, ሓደ ቢልዮን ኣይኮናን ሰዲድና ቢልዮን ኣዝዩ ዓብ ቁፅሪ ሓደ ኢሉ ኣሎ ኣማኢት ቢልዮናት ሲና ሰዲድና ዘለና ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር እዚ ኣበይ ይጠፍእ ኣሎ ተሓታትነት ብንፁር ዘይብሉ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ያ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘይዝረብ ዘረባ እዩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዝዝረብ world stage and said Russia fired a rocket into Poland, which would literally be an act of war. Well, it turned out that Russia fired no such rocket. It turned out that the rocket came from the Ukraine and was fired into Poland. And it was a mistake, basically. If Zelensky's going to go out there... So, እዚኣ ገይም እዚኣ ስምዕዋ ዘለንስኪ እዞም ዩክሬናውያን ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛታት ምዃኑ ነዚ ኩናት እዚ ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ንክቕይርዎ ዘይገበርዎ የብሎምን ኢሉ ዘይገበርዎ የብሎም ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ስምዕዎ ራሽያ ኣብ ፖላንድ ሚሳይል ናይ ራሽያ ኣብ ፖላንድ ዓሊቡ ተባሂሉ ተዘሪቡ ሓደ ግዜ ራሽያ ዝተኮሰቶ ሚሳይል ኣብ ፖላንድ ድማ ኣካል ናይ ኔቶ እዩ ኔቶ እንድሕር ሃሪምካ ድማ እቲ ኣርቲክል 5 ዝብልዎ ንሓንቲ ተሃሪምካ ንኩለን ኩናት ምስ ኩለን ኣወጅካ ኣለካ ማለት እዩ ዝበሃል ስለዚ ኔቶ ናብቲ ኩናት ምስ ራሽያ ንክኣቱ ዘገድድ ምክንያት እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ከመይ ኢሉ ኣጋጢሙ ንዝብል እንታይ ኢሉ ዛረብ ኣሎ እዚ ሓቂ እዚ ኖርማል እዚ ኣይመወፀን ነይሩ ሕጂ ግን ኣብ ዘመነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሓቅታት ብዙሕ ከውፅኡ ክጅምሩ እዮም ምክንያቱ እቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ተኮይኖም ስለምንታይ ጠጠው የብልዎ ኣለዎ ምክንያት ካብ ክብሎ ዩክሬን ኣብቲ ራሽያ ትትኩሰሉ ዝነበረት ሚሳይል ግዜ ባዕሎም ተኪሶም ንፖላንድ ሃሪሞማ እቶም ዩክሬን እዮም ንፖላንድ ሃሪሞማ እንታይ ክብሉ ራሽያ ሃሪማትኩም ክብሉ ምክንያቱ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሚሳይላት ስለ ዘለዎም ሶም ኣካል ናይ ሕብረት ሶቪየት ስለ ዝነበሩ በቲ ናይ ሕብረት ሶቪየት ሚሳይል ናይ ራሽያ ዝመስል ገይሮም ንፖላንድ ሃሪሞማ ማለት እዩ ሽዑ ተጋጊና ኢና ኢሎም ምስ ተፈለጡ ተጋጊና ኢና እቲ ሚሳይል ብጌጋ ናብኡ ከይዱ ብጌጋ ይኮነ እዚ ብዕላማ እዩ ብስትራቴጂ እዩ ከምኡ ክገብሮ ነዚ ኩናት እዚ ናብ ኔቶ ክቕይርዎ ዘይበሎን ዘይገበሮን የብሉን ዘለንስኪ ተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ሰራዊት ናይ ኔቶ ክኣትሎ ኣብ ኔቶ እትውና ኔቶ ከምዚ ክገብር ኣሎ ናበለ ንሳቶም ናብቲ ኩናት ንክኣቱ ዘይገበሮ ድራማ የብሉ ሕልፍ ሓሊፎም ድማ ሚሳይላት ናብ ፖላንድ ተኪሶም ከም ዝነበሩ ስለዚ ዘለንስኪ ሓደ ምንጪ ናይቲ ሓደገኛ ኩናት ናብ ኤውሮጳ ከጋጥም ዝኽእል ምንጪ ክኸውን ከም ዝኽእል ብገንዘብ የድሊ ክሳብ ላስት ሚኒት እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደገኛታት and beg the world for more money and come to the US and sit in the well of our Congress and say we want more money and then call and demand the new Speaker of the House provide more and more money and call Mitch McConnell and say we need more and more machinery. He needs to be more prepared about global statements that bring us to the precipice of war than doing what he did last fall with this missile attack, or this missile launch, I should say. And we just can't have full faith and trust by giving a leader $100 billion and having him say, I'm not telling you where the money went.
بحبشة تتحطاتنا زبل حتو قبل على زولنسكي شون كلل كتبل تخل أرست مخانا مجن زابير لي قلنا دما حدا قد اسمع باله ونقاتي ملو تشاينا أبزو كينات زي بقى تازي تساتف زلاقن indirect لكن أبز الوازل لو حجر مخانا يزنقر what's going on أبزو قد دايزينا تشاينا Increasing pressure on the battlefield as Russian forces push forward with advanced weaponry, and now China's move to restrict crucial drone supplies adds to Ukraine's mounting challenges. Drones have become a cornerstone of Ukraine's defense strategy, with Chinese-made parts being integral to the unmanned aerial. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቴክኖሎጂ ናይ ድሮናት ማለት እዩ ዩክሬን ኣብዚ ኩናት እዚ ብዝለዓለ ትጓየዮ ዘላ ብድሮናት እዩ እቲ ዝለዓለ ነቲ ኩናት ክሳብ ሕጂ ደው ከብሎ ክኢሉ ዘሎ ንዩክሬን ድሮንስ እዩ ብብዝሒ ድሮንስ ሓደ ካብ ቻይና ንሲቪል መዓላ ዝውዕል ድሮናት ይገዙ ንሲቪላዊ መዓላ ዝውዕል ድሮናት ወሲዶም ንዕዑ ቦምባታት ኣፃዊዶም ገለ ነገራት ቀያይሮም ይጥቀምሉ ኣለዉ ቻይና ድማ ነዚ ተጠቐቢላ ተላ ትነግዲ ናይ ድሮናት ንዩክሬን ምሃብ ተጠቐቢላ ተላ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ሲቪላዊ ድሮናት ንክሸይጥ ንክትዓፁ ገዳ ንክትገብር ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝግበር ዝነበረ ድሮናት ተጠቐቢላ ተላ እዚ ከዓ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ክገብር እዩ ኣሜሪካ ማስ ፕሮዳክሽን ናይ ድሮንስ ኣይትፈልጥን እያ የብላን ከምቲ ናይ ቻይና ዝወዳደር ዓቕሚ የብላን ካልኣይ ዩክሬን ንባዕሎም ድሮን የፍርዮም ፋብሪካ ናይ ድሮን ገይሮም ኣለዎም ኣብቲ ዓዲ ብሕቡእ ዝግበር ኣሎ እዩ ራሽያ ምስ ፈለጦቶ ትብንቅሮ ኮይና እምበር ኣለዎም እዩ ፋብሪካታት ናይ ኣፅዋር ዘፍርይሉ ቦታታት ኣለዎም ያው ኤግዛክት ላበይ ምዃኑ ብዘይፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ቻይና ነዚ ድሮናት ናታ ንዩክሬን ትሰዶ ዝነበረ ተጠዋቢሎም ኣሎ ግን እዚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ጀርመን ገዚያ ነቲ ድሮናት ናብ ዩክሬን ክሰዶ ከም ትኽእል ከዓ ምግማት የድሊ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ይድግፍዋ ስለ ዘለዎን ዩክሬን ከቢድ ክኸውን unmanned aerial vehicles, UAVs, that help with reconnaissance and precision strikes. This disruption threatens to undermine Ukraine's military capabilities at a critical time. With the loss of access to essential drone components like motors, batteries, and flight controllers, Ukraine faces the dual challenge of Russian military advances and the weakening of its technological edge in defense. Bloomberg News reports that China's export restrictions are poised to expand in the new year, signaling a broader trade conflict and putting further strain on Ukraine's reliance on Chinese-made technology. So China already ጨዋታታታ ክትግትር ጀሚራ ኣላ ንኣሜሪካ ሓያል እገዳታት ዘርጊሓትላ ኣላ ንዩክሬን ድማ ኩሉ እዚ ትገብሮ ዘላ ድማ ኩናት ንከይስፋሕፍሕ ትገብሮ ዘላ እዩ ስለዚ እቲ ኩናት ክውዳእ ተኮይኑ ኣትሊስት ገለገለ ነገራት ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ ኦብቪየስሊ ንቻይና ብፅቡቅ ዓይኒ ከጠምታ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ካብቲ ዝጥምትዋ ዘለዉ ሕማቅ ዓይኒ ድማ ዝፍለ ነገር ወይ እውን ሓድሽ ነገር ክኾነሉ ዝኽእል ኩነታት ከዓ የለን ስለዚ ኦልሬዲ እቲ ዘሎ ኩነታት ንቻይና ብሕማቅ ዓይኒ እዮም ዝጥምትዋ ዘለዉ ንሱ ክቕፅል ዝኽእል እስኪ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ኩላቶም መራሕቲ ኤውሮጳ ሓደ ዓይነት ኣረኣያ ወይ እውን ትዕዝብቲ ይኮነን ዘለዎም ኣብዚ ሓደ ገሊኦም ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣረኣያ ዘለዎም ዝበለፀ ግዜ ከም ዘለዎም እዮም ፅበዩ ዘለዎም The United States Hungarian Prime Minister Viktor Orban met President-elect Donald Trump, billionaire Elon Musk, and Congressman Mike Waltz at Trump's Mar-a-Lago estate in Florida last night. Taking to social media platform X, the Hungarian leader posted about his interaction. However, the details of their discussions have not been made public. Now, Viktor Orban is known for his nationalist and controversial leadership in Hungary. However, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ሓደ ካብቶም ኣብ ኤውሮጳ ንኣብ ዶናልድ ትራምፕ ምሉእ እምነት ገይሩ ዝተንቀሳቐሰ መራሒ እሞ ዝተሓወተ ሰብ እዩ ዶናልድ ትራምፕ እንተዘይዕወት ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ንሱን ሃገሩን ዓብዪ ሓደጋ መወደቖም ነይሩ ሕጂ እውን ሓደጋ ኣለዎም እንዲ ግን ብሓፈሻ ፅቡቅ ገይሩ ነዚ ሕጂ ዝኣቲናዮ ዘለና መድረክ ኣብ ኤውሮጳ ዘንበቦ ነገር እንተሎ ኣንቢቡ ንዑ ዝመስል ስጉምቲ ዝገብር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳ ቀዳማይ ካልኣይ ኣለዉ ዘድሕሪኡ ግን ቀዳማይ ቪክተር ኦርባን እዩ ምስ ቻይና ፅቡቅ ዝምድና ብምግባር ፋብሪካታት ናይ መኻይን ናይ ቻይና ፋብሪካታት ኣብ ዓዱ ትኸፍት ኣላ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈትዎ መራሒ ኣብ ኤውሮጳ እንተሎ ቪክተር ኦርባን እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ምስ ራሽያ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ድማ ተራኺቡ ስለዚ ነዘን ዓበይቲ ሃገራት ብዝፀበቐ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ወላ እኳ እቲ ኤውሮጳ እቲ ብራስለስ ዝበሃል በዓል ኡርሱላ ቫንደርላይን ኣንፃሩ እናጎስጎሳ ከለዋ ንሱ ግን ነቲ ኩነታት ነቲ ዓለም ከመይ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ዘደለ ስጉምቲ ይገብር ኣሎ ሃገሩ ድማ ገለ ካብቶም ኣብዚ ጂኦፖለቲካዊ ነውፂ ዝበለፀ ደገፍ ዘለዋን ከምኡውን ብዓይኒ ኢንቨስትመንት እውን ብዙሕ ኢንቨስትመንት ክትገብር ትኽእል ስለዚ ተቐላጢፉ ካብ ኤውሮጳ መፅኡ ንመን ረኺቡ ንኢሎን ማስክ ረኺብሎ ንዶናልድ ትራምፕ ረኺብሎ ንካልኦት ነቲ ሓድሽ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ገና ስልጣን ከይሓዘ ከሎ ኣብ ማራላጎ ኣብቲ ገዝኡን ሆቴሉን ከይዱ ኣብ ረኺብዎ ኣሎ እዚ ከዓ ዝምድና ናቱ ቀቅን ምምራፁ ህዝቢ ከይመረፆ ከሎ ኣብቲ ናይ ኔቶ ዋዕላ ምስ ከደ ቀጥታ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ከይዱ ዶናልድ ትራምፕ ክምረፅ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ብምባል
أن دونالد ترامب عبي ليجيتيمسي ويون كبراو هيبوي دونالد ترامب دمان عوتات بغللو خمزة يريوم سلازي إذا كل نجارات ريو زلنا هاي تشاينا مراحي أبي أوروبا خجيش كله أبزع حمة تزيا ني فيكتور أوربان أبها جرو كم زجاش مزكاري دلي نتكل بالانسينج أكت بتخكل إني عمل جالس جبروز لسيو بنتعرو أوروبا حبرت أب كورنر أبرب حزي بلو جوزو يزقيزلو زي هذا كابتي تم راحتنا أوروبا تم مقال بزعبة قدينا يوكرين Trump ally and one of his most vocal international supporters. His visit comes as Hungary faces increasing isolation in the European Union due to democratic backsliding, opposition to military aid for Ukraine, and close ties to Russia's Vladimir Putin. This visit marked the Hungarian Prime Minister's third meeting with the president-elect at Mar-a-Lago this year, highlighting سنتاي دريكا نتي سبتي أبعدو ناي ديمقراطية أجمعلو ناي كلمة نابلو تي كل جزء تكملو نساتهم ديفتوه أنت نساتهم أبتاع جندنا توم ديت سعنا رقينكا نتي سبتي كل جزء ديمقراطية ناتهم حماقي تهاجر حماق تخيل الله تنصل الله قال كمان ما مسراشة دبلوماسية قبل تجمع كرما محزانة بوتينيو كم بوتين زواريو قال زبل زربا أبزي مينستريم لومي زربا يقين كم زي بكا موت عفوا يقين زخانة نجار مرجع تخايدون السوم زي دليل وانت تمريتو راشا إذا يتعطل نيرام السوم زي دليل وانت تمريتو كن ديمقراطية سبق صريحي بلوس لذي بتتجاع من ريزل الناس لزخانة إذا سلشوا كعينة كايداي but let's continue. their deepening partnership. The result of the American presidential election created a new reality. And with the establishment of the Sovereign Patriot Group, a new reality was created in Europe. Everyone sees that new forces will be successful, those that until now have been pushed back. The future is for the sovereign, independent, proud, and success-hungry nations. This is the new reality. In Europe, everyone must adapt their own destiny and their own policies to this. سنتايز بلزلو أبيروبا European Patriots ويكا هجراويان ويون جعانونا أوروبا تبايلهم أتوم يمانا يكنفز مرات زلوا بحدة ناي أستريا لو ناي سلوفاكيا لو نسلو ناي إيطاليا جورجيا ميلوني ونمسوميا حيا لما راح تبتسي حمالو أتوم بيمانا يكنفز بزمرات أو مالتيو نتي أورسولا فاندر لاين تمرحو زلا بفتصم نا أمريكا جزء كان مخاد قديفهم قرب إنديبندنس أمريكا تبغى شركة جد ناس عندنا دولة حلينا كونا لو زبلغة يمثلوا لذي إذا قدايزي مسجزي مومنتم كركب خليجن أبزوان زجن زخانة نجاريلا. Xander, let's talk about what is happening in Ukraine, and for this video, let's focus more on what is happening on the front lines and the situation in Ukraine, in Donbass, in Kursk. And maybe you may also want to talk about the demands from Blinken, from the United States, that Zelensky and his administration mobilize 18-year-olds is basically what Blinken was getting at. He may have not said it, mobilize 18-year-olds, but that's what the collective us means, and that's what the United States, the Biden White House means when they talk about. So بزعبة قدينا يوكرين تقدم جنبارات انتهي مسلالو مهنياتو أبزح حلفنا عينيتو وعلى براسل الزنبرة نا أمريكا منستر قدياتو صاي أنتوني بلينكن ني يوكرين أسوار كنوبكم كنحجزوكم قديتانا عند حرتوا للغم صاتكم لما أتناي قدود عسكرناناتكم كابتو زلونا تحتيك 17 شو أوريتكم ما نساياتكم فتعسكروا تقولوا لكم نحن دما زاد الله أسوار كنا بركت سرحنا كوني خلي الوم سلازي قديتا إنداركت قديتا هم زقبروا لهم يزن قارزلو سلازي زنا بيجوس وخير خل زبل حتى mobilization and getting more troops onto the front lines. They are demanding more soldiers on the front lines because everything is collapsing and the Russians are advancing faster and faster with each passing day. Absolutely, and that is the key thing to understand. I mean, again, it's not always easy to get past the walrus discussion and misdirection that there is in understanding what's going on or in the actual war. But the whole story of 2024 has been of a steadily accelerating Russian advance. I mean, the Russians advanced slowly at the beginning because they had to break through Avdiivka and Krasnogorovka and all these. So, 2024 نا إسرائيل 4 زحزن ويون فلي معبالن تلو بفلاي أب كاب مفارق درجة ملء عمت ممكن من غلنا رشا إذا عمت زيا النادفتها تصنيها قال النادفتها تصنيها ولو كابت مجمري أجيك بين تنبرة مهنياته نعمتها تستقعات الدفاعات برتع دفاعات لازم نبري
ኣብነት ከም ዝበሃል ኣፍዲፍካ ዝበሃል ከተማ ኣይ ቲንክ ወርሒ 3 ወርሒ 4 ሓራድ ውፅኦ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከተማ ዝነበረ ንዕኡ ምስ ሰገሩ ድሕሪኡ ዘጋጥም ዘሎ ከማን ካብኡ ብዙሕ ብዝቐልጠፈ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 11 ድማ ዝበዝሐ መሬት ዝተቆፃፀሩሉ ኩነታት ከም ዝነበረ እውን ሪና ነርና ስለዚ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ እናቐልጠፈ ይቀያየር ከም ዘሎን እናቐልጠፈ ማዕዝናቱ እናቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንግንዘብ ዘለና እዚ ከዓ በዚ እንተቐፂሉ ሕደት ግዜ እዩ ዘሎ ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ሓደ ነገር ተደይ ተፈፂሙ ዩክሬን መመሊሳ ንዓሰት እያ ክትከይድ 45 towns close to Donbass. Then they broke through Avdiivka and Krasnogorovka, and then they started to move more quickly. And the pace has steadily increased as the Ukrainians themselves have got weaker and weaker, and the Russians have got stronger and stronger. And November was a disastrous month, as even the media in the West is now starting to accept for the Ukrainians. They lost huge amount of territory. Well, I say huge. They lost a lot of territory, more than they have lost at any previous point of the war since its first weeks. And the trends this December look, if possible, even worse, because it's clear that there are now two theatres of the war. There's the one that Zelensky and his people, Syrskyi and the others, have essentially given up on. They're not withdrawing their troops from southern Donbass or the southern front lines. They're still clinging on there, but they're not reinforcing to any great extent. So reports this morning that the Ukrainian grouping in the town of Kurachovo has been completely encircled. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ምዃኑ ዝገልጽ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኖቨምበር ወርሒ 11 ዩክሬን ዝበዝሐ መሬት ዝኸሰረትሉ ወይ እውን እቲ ፍጥነት ናይ መሬት ምኽሳራ ቴሪቶሪ ግዛእታ ምኽሳራ ዝበርትዐ ከም ዝነበረ ክነገር ከሎ ኣብ ዲሰምበር ወይ እውን ወርሒ 12 ድማ ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ትሬንድ ዘርኢ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ኩናት ብፖለቲከኛታት ይምራሕ ስለ ዘሎ ኣብነት ኣብቲ ቦታታት እቲ ኣክንድነት ሰራዊቶም ወይ ሓይሊ ዝውስኽሉ ወይ እውን ኣዝልዩ ኣብ ካልእ ቦታ ክዓርድ ዝገብርዎ ክሳብ መወዳእታ ኣውጥተኸስ ይብልዎ ስለ ዘለው ብዙሕ ሰራዊት ኢንሰርክልድ ወይ እውን ኣብ ከበባ ንክኣቱ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ነቲ ኩናት ዝግበር ዘሎ ኣሚን ኣብ ከበባ ክትኣቱ ከለካ ምስቲ ክበድ ናይቲ ኣፅዋር ዘለዎም ሲ ኣብ ድፍዓ ስለ ዘለው ጥራዮም ዘይሞቱ ዘሎ ማለት እዩ ማለት ድማ ክንዲ ምንታይ ከቢድ ኩናት ምክንያቱ እቲ ዝወርድ ዘሎ ኣብኡ ዝስኮዝ ዘሎ ኣፅዋራት ካላርስቲ እዩ ማለት እቲ ቦታ እቲ እዚ ዝዋግኡ ዘሎ ኣነስ ጥቕሚ ክህልዎ ኢለ ዝብል እምነት እውን የብለይን ክንዲ እዚ ኣፅዋር ዝወረዶ ሲ ንሕርሻ ክኾን ኣይክእል ዋላ ሰብ ክነብረሉ ዝኽእል ኮይኑ እውን ኣይስምዓንን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ሓደገኛ ኣፅዋራት ዘለዎ ቦምባታት ያው ዘንብ ዘሎ እዚ ድሕሪ እዚ ቦምባታት እዚ ካልእ ፎርማት ጌርካ ክትገብረሉ ትኽእል ትኽእሎ እምበር ንሓደ ከምቲ ናይ ቀደም መዓሉ እቲ መሬት ክጠቕመካ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓንን እዩ ባት ወዲ ዋይነው ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ንገፍርሓን እቲ ኩነታት ግን እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኤሮፓ ካስከ ብዛዕባ ኤሮፓ እንታይ እዩ እቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ Let's unpack this. I'm joined in studio by Piotr Kaczynski, EU expert at the Geremek Foundation. Piotr, welcome to the program. So glad to have you back. Nice to be back. Okay, Piotr, so with what I just said there, now Europe needs to find ways to fund hundreds of billions of euros in extra military spending to defend against any attack from Russia by the end of the decade. This is what Andrius Kubilius, the EU Commission's first defense chief, has said. Your comment on this triggering statement? Sometimes there is a law, Europa, كل تحلمتهم كل ندحري تراهم بوش تقبروا وصلوا هذا أبي عالم تودادر تكون كونوا competitive نسنا يميل أوروبا نمعباي كباب شمن تميت بليون يورو يدلينا بزبل نايكلم برايم مينستر نايتليان زنبري فلوي سرح استوهابو بأوروبا حبرت بريزنت جير مالتي أبز حلفوا لذي شمن تميت بليون كابي كمان تسجن زوجي السوق كا بزحلو تمس جبركا أوروبا تودادر مس أمريكا مس تشاينا مس كالو تنكت كمان تخلط بايلو الجغا حيلنا وتهدروا عقبنا عن مقبار دما بليونز كنزب يدلينا عبد مود أتنايزي بأسرع سلاسة بالناسي مسراشا كواقع زخل سراويس كن هندس على يوم زلزلو كن كواقع زخل التزارة بسمعوا كواقع زخل سراويت عقب خن جبر لنا مسراشا خن واقع له نخلاق عميتات كله خلاله جرمان كم يوم زلزلو سراويت ناسي أب أسرع شو منتنسي بس جرمان مسراشا كواقع زخل عقمي دلونات كله خلاله نبحكي ولا بلانات ونمسعي ونكوينات مخاني زحزنك أكن السلام نمع بالي تي زلوس أجمعات فتحنا أمنا كلام شركتنا كنا كم ملصينا زبل العلامة عند تجبر نكوينات مثل العمالات
اوكي انتي كبلا يسمو I would say that he's right. He's correct. But the real problem is that not everybody agrees, and not everybody agrees, especially those people who sit on the money and they control. Let's put it this way: the spending. Look at the biggest player in the question, Germany. The German defense spending was basically cut by the Constitutional Court this year, and that basically stops this big project of the Prime Minister or Chancellor of Germany, who basically promised to spend so much money by the end of the decade to basically start a new program for the German army, and this problem is not yet. يس كم هنجا برت عبي مدابيو وتحضروا عقمنا كرهان سبايلو زقولو تجنزب كعبي كماتي زولته مش كماتي لوا كلهم تزردوا زت سقط بلاي زي الغداء صبوني نيرو جرمن نتناي ديفنس نبرا باجت بفرقي كم زق دلتو أب إسران حمشت عمت مالتي زخانتايو جرماني كابتناي ديفنس ناي توجز دالو وزلو كميو كطباناتهم قتلهم كم زقل ترديهم سلزلو تناي صباح وتحضروا قال لما رشعوا ندير حمش عمد راسرت عم زلو حج كميلا نقصلتي اندسترينا طبعا نعمل جانا نحن سلو تحتو نتنا ديفنس باجت جبروز نبرو قريصم نابي كتكريم نابتكو طبعا سلازي اوروبا حبرت ولا قات حلمنا كمزن تبله نفس وقف حجر نناتو صقمنا ناتو حمامن سلازلو ناي حبار نجر غيروم نخدو كبيديو تنكو جبرو زغلو عدا بنز برينت بمقبار حرق لقلة بروجكتات قبر قوليهم ولا تجنزب زقبروا كويت وسيتاو سلدا يكون يتسقمبر معاد بليونات كويم زطفو معاد بليونات يوروبيان يونيون منقسك عداي نقر أبسخونه سرح ماغيو منقسك سرح الكل منقسك سرحو private citizens ويكات private sector empowerment حقير كايو تخك لنيا incentive ويون حق جيركا ما تبابع نقر تجيركالو اتزبلت اسرح كل زي private sector يسرح ساعات كتمنجو دليقة قال قدبر دليقة برايفت كامبانيتات يخاوي كانتو قال سبا حقي نوعو كتبابع زغل كم لما كريديت هي كايو بعلم كقبروا الكاغول تزي اوروبا هبرد ما نت برايفت سيكتور بزو حقتها سلازلو ات برايفت سيكتور كم تزدله يغايل لي لان تكونات نت حقتات كتقيروا لكم يوم كاز بحال زلو بزو غين باتي اتنا صوار قال زلو زلو ناينوي حلم دامبر اتكبار خبر زي المقانون جرمن دحري بزو عادي واتي ادما خال هاجرات زقبر وانت قبر نقدميت كوز دوما يكلني تزعبي كنت طبعا اوروبا حبرت جرماني نير جرمن كا بفتنه نقول قلاتي خيزلا كنت با بداهي كنا تاتي بس يزلو كحويوي يقولوا خنو نكحاول تقوي نقل مجمريا كم ناتي تعزبتي كم تعزبتنا بزحات كلا تدمع مسرشا زلو زمدنا كأرق خلال نناي راشا زمدنا بتيخ كهلخا اي جرمن عم ناي كلام درجات تملس يا مالت قد زبط it's not gonna happen معناته بس كالوت علامات كتوالادر دحر خوينا اتليست مع ريوم ندهدي بواقع مع ريوم كتركب كتكلالو فزي اللي ب 4% سناتهم توسن دحر خوينكا مخا بزي حجي تقبرو دلا قحمتمت ويمن باسي اذا قال شاير الحمد لله كخد قبل زي في كراكات غينو بتتقبرو زي لها بحري قبل مع امريكا دونالد ترامب تعرف قبل الكات غينو there is no chance export يركا تعبنا يركا export دما done, and whoever is going to be a new chancellor in February will have to basically ask this question again, and we'll see what kind of answers will we have. You're saying to ask this question again, but now my question to you is, where is this money going to come from? I mean, really, we have Europe that's reportedly being afraid, saying things like everything needs to be done before or around 2030, because this is when they presume that Russia may or may not attack another NATO country. So where is this money going to come from? Look, where the money is going to come from is a secondary question. First, how do we get this money? Because there is the money. I mean, if so how are they going to get it? For example, Kubilius is talking about a new type of recovery fund. We have seen how this recovery fund works. بعرفش أنت هي تبلو زلا كابي دا يخمت دحري 5 بلو زلا حقين كاسي كابي يخمت تجنزب دحري حديك ناتوس أقام كالس أقام تلو غينو بتدما في أوروبا حبرت زبلو زلا دما راشا أب إسرا 3 بلا كتورنا تخيل يا زبل زي بروباغندا وص زغنا بروباغندا يسجن أجين كمان تديل كات حزبك كساسل كسل زي كل أنت يبلو راشا بوتين كم بحدش كورر يخليو سلزي بأسرع 3 كندالو لنا إخاتو دلا دونالد ترامب كمتسي يخلي كندالو لنا كم دونالد ترامب كيتا أسرع جميرة منكم مسؤول نير نربعة عمت حنتا يقبرون أجل ما دونالد ترامب متسي
ሕጂ ሸበትበት ክብል ይፍትን ኣለዎ but there's not much they can do ሕጂ ድማ 2030 ዝበሃል ዘሎ ድማ ወላ ሓንቲ ዓብ ነገር ክግበር ኣይከድኒ because እቲ ቁጠባ ሕማቕ ስለ ዘሎ ተን ሃገራት ኣብ ምክልኻል ብዙሕ ገንዘብ ከውን ከነውፅና ዝብል መደብ የብለን ቀደም ቁጠባ ድሓን ከሎ እንተዝኸውን ካብቲ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ዝርከቡ ገንዘቦም ንዩክሬን ሂቦማ ሽግር ወዲቕዎም ስለ ዘሎ ተወሳኺ ቢልዮናት ገንዘብ ካብ ነፍሶም ተወሲዶም እቲ ቁጠቦም ካብቲ ዘለዎ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰ ክኸይድ ስለ ዝኽእል እቲ ህዝቢ እውን ነቶም ፖለቲከኛታት ጠጠው ከብሎም ስለ ዘይክእል ብከምዚ መንገዲ ክቕፅልዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ it's going to be very hard but again the discussion is the conversation is ኩሉ ግዜ ምስ ሓለወ እዩ ንመለሰ መራሕቲ ኤውሮጳ ድማ Slovak Prime Minister Robert Fico, known for his blunt rhetoric, has delivered a stark assessment of Ukraine's prospects in the ongoing conflict with Russia. Speaking to Radio Slovakia on Sunday, Fico asserted that Moscow holds a decisive military edge, predicting that Kyiv will face painful compromises in any future peace negotiations. Highlighting his view. ዝኻ ሓደ ካብቶም ተባዓት መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ እዩ ሮበርት ፊኮ በሃል ፈተና ቅትለት ተኻይድሉ ዝነበረ ናይ ስሎቫኪያ ፕራይም ሚኒስተር እዩ እንታይ ኢሉ ከሱ ዩክሬን ክንምንታይ ሓጊዝናያ ደጊፍናያ ንራሻ ክስዕራ ይትኽእልና እያ ነዛ ሓቂ ነዚያ ክሳብ ዘይተቐበልና ትርጉም የብሉን ኩሉ እዩ ዝብል ራሻ ክሰዓር ዝኽእል ሓይሊ ይኮነን ሓያል ዝኾነ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ዘለዎ እዩ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ ኣፅዋር ኣለዎ ሰራዊት ኣለዎ ሓያል ሃገር እዩ ክሰዓር ዝኽእል ኣይኮነን ነዛ ሓቂ ተተቐዲልና ዩክሬን ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ዘተ ሰላም ክትቀርብ ክትክእል ኣለዋ እንታይ ከሲራ እንታይ ከሲባ ብዘይገድስ እንተዘየለ መሊሱ ጥፍኣት ውድቀት ናይ ዩክሬን ጥራይ ክስዕብ ይብሉ ኩሎም እቶም ጎረባብታ ቀጥታ ጎረባብታ ናይ ዩክሬን ከመይ እዮም ዝብሉ ስሎቫኪያ ጎረቤታ እዮም ሃንጋሪ ጎረቤታ እዮም ካልኦት ኩላቶም ኣብኡ ዘለዉ ብጀካ እቶም ባልቲክስ እቶም ብላዕሊ ዘለዉ እሳቶም ነቲ ኩናት ክቕፅል ኣለዎ ራሻ ክትፈርስ ኣለዋ ዝብሉ እዮም ብሓፈሻ እቶም ሰንትራል ኤውሮጳ ዘለዉ ግን ነዚ ኩነታት እዚ ኣይድግፎን እዮም Fico declared that Russia would retain control over the territories it currently occupies, including Donetsk, Lugansk, and Crimea. He emphasized that Ukraine would only secure limited guarantees, warning that the road to negotiations would be extremely challenging for Kyiv. The future for Ukraine won't be pretty. Russia's military is unbeatable. When it comes to Ukraine as a whole, Russia will keep the territories it currently controls, thus Lugansk, Donetsk, and also Crimea. Some guarantees will be sought for Ukraine, but it will be extremely repetitive, extremely painful for Ukraine. But please, you see how it is. So እንታይ ትብል ዘሎ ብሓፈሻ ራሻ ትሒዛቶ ዘላ መሬት ክትሕዞ እያ ምክንያቱ ንራሻ ክስዕሮም ስለ ዘይትኽእል ኣብ ዘተ ጥራይ ክትመፅእ ዘለዋ ንራሻ ንዩክሬን ቃንዛ ዘለዎ ክኸውን ግን ካብ ወፃኢ ኣነ ዝረኣየኒ ነገር የለን ኢሉ እቲ ኩናት እቲ ጉዳይ ክውዳእ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ በዚ ሕጂ ዘለዎ መሊሳ ዩክሬን እያ ክትከስር እምበር ዝመፅእ ለውጢ ክህሉ ይክእልኒ ኩሉ እቲ ሓገዝ ናይ ኤውሮጳ ይኹን ገለ ዝኾነ ለውጢ ከምዚ ከም ዘይክእል ኩሎም ተረዳድዮም ዘለዉ ዝነጥብ እዚ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ናይ ራሻ ሓይሊ ዘርእየካ Russia became very strong that ክንደምንታይ ንሳቶም ተሻሪቆም ተሓጋጊዞም ተደጋጊፎም nothing can change the power dynamics ተዘሎ ባላንስ ናይቲ ኩናት ሚዛን ናይቲ ኩናት ክንደምንታይ ንሳቶም ይሳተፍሉ ክሕግዝዎ ይፍትንሉ ነቲ ገበለ ይገብርሉ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት ነቕከብልዎ ይከኣሉ ናስ ፋክት እዚ ኣብ ታሪክ ብኸመይ ክስነድ እዩ ብኸመይ ክዝንቶ እዩ ምስ ግዜ ክንረኢና ምክንያቱ ከባቢ 50 ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ንዩክሬን እናደገፋ ከለዋ 30 ሃገራት ናይ ኔቶ ብኩሉ ዓቕመን እተን ዝተረፋ ድማ ኣካላት ናይ ኔቶ ኣሜሪካ ትፈትዎን ሃገራት ገለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከባቢ 50 ሃገራት ሓጊዞም እዮም ንዩክሬን ሓንቲ ራሻ ንምድኻል እዚ ራሻ እዚ ኣብ ታሪክ ሓደ ፍሉይ ነገር ክኸውን ዘሎ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ክጅምር ከሎ ጀርመን ኣንጻር ብዙሓት ሃገራት ተዋጊኣ እያ ትበሃል ተሳዒራ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ኣንጻር ብዙሓት ሃገራት ተዋጊኣ ተሳዒራ ራሻ ግን ኣብዚ ኩናት እዚ ምናልባት ስዒራ ትወፀት ኣንጻር ኣዝየን ብዙሓት ጥራይ ዘይኮነስ ኣሜሪካ ትርከበን ዝማዕበልናን ዝሓየልናን ሃገራት ኢና ባህልቲ ስለትዋጋ ዘላ ፍሉይ ታሪካዊ ሲግኒፊካንስ ወይ እውን ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኩነታት እዚ ብመንፅር ድማ ራሻ ናይ ዓለምና ዝሓየለ ሱፐር ፓወር ክገብራ ከም ዝኽእል ባት ኣብዚ ኣገዳሲ ጉዳይ ኣሎ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ተሳዒራ ኢዳ ሂባ ማለት ኣይኮነን ኣሜሪካ ካልእ መንገዲ ክትፍትን እያ ንፑቲን ብውሽጣዊ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትኳትኳ ክትፍትን እያ እቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ንራሻ ታርጌት ገይርዋ ክሳብ ዘሎ ምናልባት ናይ ፑቲን ዕድል ካብ ራሻ ዝያዳ ቻይና ስለተፍርሖም ዘላ ናብ ቻይና ከተኩሩ ስለ ዝደልዩ ንራሻ ከምዘይፀልኦም ንክገብሩ ክመሳሰሉ ክፍትን እዮም እምበር እንተዘየለ ካልእ መንገድታት ኣይህንድሱን ማለት ኣይኮኑን ኣሜሪካ ኢዶም ዝህቡ ብቐሊል ኢዶም ዝህቡ ይኮኑን ምናልባት ካልእ ጉዳይ ምስ ዓበጠጠካ ከምዚ ናይ ኣፍጋኒስታን ዘጋጠመ ካልእ ጉዳያት ካብ ኩሉ ምስ መረረካ ባዕሎም ፈልጥ ኢልካ እቲ ቦታ ትገትፎ ከምኡ ኢሎም ክኸዱ ክእሉ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከማይ ይገብር ዝፍትን ዘሎ Claim that the West wants war and supports life. It is to be vilified by all.
but it is. Fico also expressed skepticism about Ukraine's ability to improve its position on the battlefield or at the negotiation table, adding that Western strategies to prolong the war have only worsened the human toll. When the Secretary General of NATO says don't rock the dead, that's where you've been. When you say don't die, it says keep on killing yourselves every day. Let us read 1,500, 1,100 dead people. Ukraine will never be in a stronger position during the negotiations. Never. The Slovak leader ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ሓቂ ድማ ኣዝዩ ገለገለ ክዛረብዎም ምጅማሮም ፅቡቅ እዩ። እቲ ኔቶ ኣሜሪካ ኩላቶም ብቃንዛ ናይ ህዝቢ እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ብጥፋት ናይ መንእሰያት እዮም ረብሖም ከሳልጡ ዝፍትኑ ዘለዉ መጀመርዮም ድማ ኣይኮነን። ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ዘለዎ ኤውሮፓ ከምዚ ኢሎም እጂ እቶም ሃብታማት ኣብ ገዛውቶም ኣብ ቢላታቶም ኮፍ ኢሎም ኣፅዋሮም ንክሸጡ ኢሎም ሰብ ይቀትሉ ኣለዉ ገለገለ ክትብል ከለካ ከምዚ ብስምዒት ኮንካ ክትዛረቦ ትኽእል ኢኻ። ታሪክ ናይ ኣሜሪካ ተመሊስካ ታሪክ ናይ ኤውሮፓ ተመሊስካ 300-400 ዓመት ተመሊስካ ተሪኻዮ ግን ሰባት ከም ጌላ ከም በግዕ ወሲዶም ዝሽቅጡን ዝልውጡን ዝነበሩ ብኸመይ እዮም ዝቁጠበኦም ሃኒፆሞ። ስለዚ ኣፅዋር ሸጥካ ዲ ወላ ስሚ ሸጥካ ምምዕባል ማለት ፀገም ኣይኮነን። ንኣብነት ኣፅዋር ሸይጦም ሰብ እናተኸተለ ከመይ ገይሩ ይወሓጠሎም ትብል በትኻ መድሃኒት ከም ስሚ ገይሮም ዝሸጡኻ ኣለዉ። ኣብ መግብኻ ዝኣቱ ኬሚካል ድዩ ኣብ ሕርሻኻ ዝኣቱ ኬሚካል ድዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሰባት ኣደዳ ሕማምን ሽግርን ኮይኖም ነቲ መድሃኒት ናቶም እናወሰዱ ንክነብሩ ትገብሩ ፀገም ዘይብሎም እዮም። ስለዚ ንረብሓ ተባሂሉ ዘይግበር ነገር ከም ዘየለ ምግንዛብ ከድልየና እዩ። እዚ ነገር እዚ ብንፁል ነገር ጥራሕ ክትሪኦ ዘይብልካ ብሰፊሑ ብኩሉ መዳይ ክትሪኦ እንተጀሚርካ እዩ ትርጉም ክበካ ዝኽእል። ኣስፊሕካ ናይ ምሕሳብ ክእለ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ እዩ። HIMARS can reach their command and control centers and their logistical nodes, and it had a short-term impact. And then the Russians dispersed their logistics, and so the effect was gone. And here we have a similar situation, essentially. So unfortunately for Ukraine, it doesn't have enough long-range systems, deep strike systems, and the other point is that the Ukrainian forces would have to follow up with a ground maneuver. Right. And we have seen during the counteroffensive that it's سنتات ولدلا ولا كل زو حاب زلو حجزات فلويات وارات يكون قال ملي حدا بقصر وحود يزمصم يوكرين مالتي قال لما ابز زي تخصص مالتي راشا سفح زغونه اير ديفنس سيستم اللوا كابت زتكس وزلو ببزحي سلازم كن وزلو يمبر زي تكسون زي فتنو سلازلو يكون بفتنيه كاتا فقط وهبت لهم قلطيفهم يمكن تكملوا جميرهم بجاك حدا خلت بوتا حوق قاتل زرعيونا كينو كم زي تعوتوا لي تتعويتهم ميديا بمولو نعامي دزارة زخونا نشتري عوض تمسجيبهم يوكرين ملو معالتي تزربلو زخونا لو تصل لديهم سألهم كم زخسروا خاصة لزي نجر أبغى خلا نا يوكرين قداي كتموت كلا تا قداي تم يعتقون قال عبزنا alternative media تدي مزيو generally أيزربني ساتم تميتيا حب يزبلو أمانة زخفة سعرت غينو كزاربي جمرشو يوكرين حما غلا حما أبز حجي عمنا سلا زخفة تكونتات يوكرين سبتو دالا دفعات ترعي ترفالو تسعر الله كبزبل قام قعدت مينستريم ميديا أنا غيروا له سلازي زقول دايزي نتيز مزلو نتي مرحنات يدو كم زلو وين أبتزت السلام كتاكد كم زلو سأطخ قبرو لسلازلو يوت ميديا كم زكبر very difficult and the Ukrainian army cannot do that. And we heard from Volodymyr Zelensky today saying that 10 to 12 more Patriot missile systems would allow his country to fully protect its airspace and make war for Putin meaningless. So 2 questions from that, I suppose. 1, is that true? And 2, do you think Zelensky is likely to get those extra Patriots? أبز حلفة زلنسكي عصرت إير ديفنس سيستم باتريوتس بحالان دحريبكمنا وجناي زلن ناي بوتين ترجم زي باللغة قبرنا خلينا يبلا له لذي حكنا تعالى وديو كره بخي خلدو يدبلا زلوا حتى مالت. Well, to the first question, firstly, it depends when these systems are delivered, and more importantly, who is going to finance it, to finance the missiles, because the Russians will try to overwhelm the Patriot systems, as they have done in the past, and it's a very expensive undertaking, so it's not just the price of one system, plus the interceptor missiles, but it would have to be constantly restocked. Then you need manpower, 90 people to operate such a system. Does Ukraine have the manpower to operate these systems with a manpower shortage? And of course, you need specific training for Patriot systems. So in theory, it would be better for Ukraine. It would be more. حبشة ما كبيت حتى نديو تي ملسنات هذا ما بحترت بلا زي كالمخانيات نقر زلابت هذا باتريوتس بحال عزيز كبوريو
ስለዚህ ክቡርቲ መሳይቲ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ጥራይ ኮነስ ትቆሰሉ ሚሳይላት ስለዚህ ትገንዘብ አውዝ ሕታት ብዙሕ እዩ ካልኣይ ኣበይ ቦታ ይክኸውን ብኸመይ መንገዲ ኦርጋናይዝ ክኸውን ማእሲ ክመፅእ ኩሉ ነዚ ኣብ ግምንተ ኢቲኻ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ለውጢ ክገብር ዝኽእል ግን ክረኽበ ይኽእል ዶ ክግበር ይኽእል ዶ ርግፀኛ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ካልኣይ ድማ ኩሉ ግዜ ፓትሪዮትስ መጀመሪኦም ኣይኮነን ዝዋሃቦም ዘሎ ብዙሕ ተዋሂቦም ይቕድሚ ሕጂ ዓበይ ኣትዩ ተስተዋሃበ ማለት ኩሉ ዝከኣሎም ሂቦሞም እዮም ናይ ራሻ ሓይሊ ኣየር ስለ ትፈልጥዎ ብዙሕ ሂቦሞም እዮም ስለ ዝተሃረመ ስለ ዝወደአ ስለ ተዓልየ እዩ መተካታ ናቶም እውን ተዋሂቦም እዮም ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ኩሉ እቲ ዘረባ ኣብ መወዳእታ ፍረ የምፅእ የለን ስለምንታይ እቲ ዓውደ ኩናት ከቢድ ኩናት እዩ ኣቃሊልካ ዝረብ ኩናት ኣይኮነን ካብ ወፃኢ ድማ እቲ ራሻ እውን ዝተፈላለየ ስትራቴጂታት ስለ ዝጥቀም ዘላ እቲ ኩናት ብዘተ ሰላም እዩ ክውዳእ ዝኽእል ብሓይሊ ክውዳእ ከም ዘይክእል ንፁር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ከም ወትሩ ላይክ ሰፖርት ነዚ ቻነል ግበሩ ሓሳባትኩም ግደፉ እናበልኩ ኣብዚ ክዛዝም ድሓን ኩኑ ፅፅብቑ ከም ወትሩ ዝያለ በዋ ከትፍልኩም ክፍትን እየ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ተሰዲድና ንዘለና ኣገዳሲ ሓበሬታ ክበኩም እየ ቁፅሪ ሓደ ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ካልኦት እውን ዜግነት ናቶም ወይ ከዓ ወረቓቕቲ ናቶም ዶኩመንት ናቶም ኣዝዩ ተደላይን ዘድምዕን ስለ ዝኾነ ንዑ ንኽንሕዝ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኣለና ክንጓየ ድማ ኣለና ቁፅሪ ክልተ ኣብዘን ሃገራት እዚኣትን ፍሉይ ዕድል ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ናይ ካልእ ብሕስር ዝበለ ብቕልል ዝበለ ኣብ ካልእ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ዕድል ኣለና ስለዚ ፈሊጥና ተማሂርና ክንጥቀመሉ ክንጎይ ኣለና ቁፅሪ ሰለስተ ድማ እዚአን ሃገራት ኣዝዩ ብሉፅ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ኣለወን ወረቐት ስለ ዘለና ነቲ ትምህርታዊ ዕድላት ክንጥቀመለን ፈትን እንተዘየለ ድማ ብዓይኒ ኢንተርነት ጌርና ዘድልየና ፍልጠት ሒዝና ንመጻኢ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል ፕሮግራማት ኣለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች